Жекөнүн күндү жүлдү сүбө оны кытташылар. Мен атым Сырко Берхан, икки сомса кортос колотун хетес класс юндачыта улам. Мен клатым ата ынак таба моготон убагаты ягаттан уна селиктен сахылы музыкальный инструментler. Сылам. Эбеге жому сахылы музыкальный инструменттер үөретен, аңаттыран, салгы сайнаран, охуян, оголар ырыларар төктөргөр догуа быгынан туганы. Саруктара, басыгынан, национальный инструменттер сайдыларын историясын үөрети. Эккинен, саха национальный тыгыр угур инструменттерин аңгутун технологиятын билгенери. Үесінен, осколаға үлі уроктарға фольклор кургогар жарығы сайнаран музыкальный инструменттері барғылықта бармалтан оңыран туаға тахары үләнен үерети ети. Актуально. Сақы фольклоргар оңян, туғанан, бәе оңыран тахарбыт музыкальный инструменттер пропагандалағын. Саңылы көрі, көхіңі идахаттан тақсуыт ынақ таба моғыттан, убаға тұяғыттан, оны сейліктен тығыр уғыр ұрыға тойыққа доғығыл бұғытынан тұттылар музыкальный инструменттері оңыран туаға тахары. Былыргы сахалар оголорун артизаалар тыгыр угур оньюдары оҥорардылар. Ол оньюдары өссө ырыаҕа тойко тутуокка иһин. Биһиги эһээбитин кытта ынахпыт төбөтүн килэремит муһун эбээппит. Бу муһу ити уга 30 минута оргубуппут. Оргутан таһааран баран иһин косуут. Иһин костаан баран уматтаххана үнайга олус үчөй удобрение болар. Иһин костаан баран быһаҕанан кырдык ыраасыбыт. Ол ыраасааһын чарааһыты жанааттылар. Мос чараас боллаана тыаһа будан чокка болар. Чарахатан баран өссө кырдык ушкуркалыбыт. Булыргы сахалар дырханкытын дакар моогу уган бараннар маһынан бөөлээннэр кабак балык кабагынан килейдиир этилэр. Но мен аныгы киһи оламмын бөдөҥ оҕороолары угаммын пластмассовый листы быһаммын ити килейинэн килейдээбитим. Килейин каппытын кэнэ кырһыый буолун кына сахылы оһордона иккидылы красканан краскалаабытым. Краскан каппытын кэнэ үрдүн лахтан көспүтүм. Бу мосонуна өссө биир инструменты орбутум. Толугур. Бу толугур атак моңтан таккар. Бу инструменты орго олус тепчики. Үттен беран оны былыгын, оны үттен тепчики. Бу коргы курдук осколовы джерейер фольклорун түмсүтүгөр мен әбәм Татьяна Васильевна Салаячы. Коргы курдук бу мен инструментын догуһаллаан саха исиригер олонко диекатын черчинен ытылыбыт улустагы алыптаах остору дойдута конкурс басыгылорияттара. Үлем түмүктера. Бу корги курдук бу сиксирим тулгурум ана ритм берер туях. Онса мен әбәм коту мамаға олорор болан бу таба могутан инструмент ордуу. Исир музыкальный инструментын раскодын таблицатыгар бу иннигитер карагыт. Улапса раскода тыһынча түрбә 6 хоккобай 6-11 копейка. Демек, мен бу өлебиттен тугуш етистим. Басыгынан, саха национальный музыкальный инструменттары историятын диринник береттим биллим. Эккенен, саха тыгыр угур музыкальный инструменттары бәя ийден тахарбыт сөйхүтүн, мостарын, туяқтарын, оңоран тухага тахары уонна кылын, селен катарга өргө үөренним. Үсінен, тенчиим түмүгүнен күхүңү идахаттан каалар табактарын, мостарын, туяқтарын, кылын уонна селен туттан тухага тахаран ырыага тойукка догоо быгынан туттуокка сап. Тәрдүгінен, жегерген музыкальный инструменттерге қатчы барабакка бу оңоктары туханан музыкальный доғуғалан быһыытынан туттуан сөп. Бәсінен, ороскопун аған суаттан атыга тахарыяқпын сөп әбит ден түмікке кәллим. Болған исиктер мақтақ.